missionnaire du Sud, celui qui a été envoyé en Afrique centrale pour toucher l'intimancy. Congo Mani Congo, Ngeta, Nepululu Rogo Mikanda. Indwelo fise kamanene makongo Luzibula matuluwa Mambo balusizila Baluvila kanikutukwe Iba Kongo kanda dian silulu Silulu Samba kulwaku Usambi kulunganikwe Yuna manene makongo Yangala nansundi kintonsu Yanga yilulanga bisi Kailanga ndambu mosikwe Oitatiri kukwilitindu Vita na dede Nemboso kiese grand Itata kuna kintotila Kuna ntila masikila Kumama rambela Nabutimbu Pampambo zanselo Negutino Beto finda mema Le grand Mani Congo Senza du ciel L'étoile ka Congo Selama Kasi basola Mbenza mbenza Selama Soleil de Stadianza Tangu ya mena Fwana Mkimbangu ya nivo Nitupa kanganga Rebeka kanganga Bandombe bamenekisa Tuna manita yo, e para que poco me la pongo.
Bora kinduka kitatulongele, yekituta kitema kutubwikato. Winiboka yikipina kongeli, aliboto mageto ya bakapulutu. Bora kinduka kitatulongele, yekituta kitema kutubwikato. Winiboka yikipina kongeli, aliboto mageto ya bakapulutu. Muize,
Thank you.
bosi bona lusansu lwa Kongo kumbwa mene mutangili mwaka ngudi ese bena muluvilo lwa Kinanga sabunge na fumu Kinanga mwana biti Kinanga bamuta yebaya yenge keno yenge jaka yenge utatu kiamase unu kia kisi gongati kajendi kanya mpina jeni batu wakuteka na tefu mbali makesa kembo makesa wakuteka la na tefu mbali fuli wakuteka la tukege kasi kizeiko bitu ajili le 1er janvier lakini kututula zitu muni makesa ti ngeta kwa zimpangi zitela mene mbuta kikongo chikewa kwechiwa tundinga kikongo yaya kwechiwa kikongo kandi ngotoma wangu Malika Kembo ukateza hapa mtamzuri zaidi na tuone tunakulo wa kulima malo wamuta bana za education na jete tukata kanja kaya mutamutu popangi tambia ndipo lokusikiza kikakudikira pole evo matatu Kembo bundu ya Kongo bundu ya Kongo bundu mbarolo Kimvuka evo kintuadi mekia banani kilenda kala kintuadi kia Jingoma bundu dia Jingoma bundu dia Mameme bundu dia Miti bundu za ikitua kasi Kongo dikula menevana bundu dia Kongo bavobule kovo bundu dia Bakongo kati bundu diako Kongo mulusasu lwa Kongo imosi mkumbo ya tata kadi kwa kutu wile kwa mutite ya mbudi tata ndangu akimone kizako mkulu chako nevuna ya nivo vongele chako nevunda zola le wakulu mkamukane ya Kongo si wakumbola mkumbo ya ne Kongo kalunga walungla mubabo ye sabo bundu da Kongo mukufika ibundu da zola kwa tata sabo ye bangala ye bamindele ibundu dazo bwa buzola kwa kala mikate da Kongo kwa vila mudia binzambi datu wa kumpu tu bakongo la koma bavamba kiomone mulusansu lwa Kongo bakulu beto bavo biabunda tata zamya mfungu mvilazi tatu zatu kwa Kongo kakona mtu nenda biova katunu kia kitwayika wasefale na Portugal na basela kakiaji koi vitaka la kumwila wavona ne vitakanga mbasi ya tata zamya mfungu yaiza moneke na yaya mafuta muvinda mudia mwende mandombe yekunsikili kisa yandivo zai sabakongo kumbo ya Kongo yena yalo bakongo yendoto na utama wapamba na mesiki twayika monosho mzambolanga ketikati adiko kohoto tikwenda sima vila mambo moku sabo beto kwa kusaluketo vutula kedika kaiza katula mtu na wana bakongo yekutia tumaki andikanzi sabo malonga kuja Kongo menanchwasa ni ye makatoliki ye Testimony de Jehova ye Sete Mudia ye babonje na watu wa Mungu tu tafsiri mwana mundu japo malongi venu c'est révolutionnaire jikonse Kongo betu na révolutionnaire bakedika makatati kwa kuku kasako no fakulite ya kusitula ketu Portugal albo wividi kuzo kutuzinga kututula ketu na kwa kuko sabo saluketo munja Kongo vutula kedika yakala mukanya ya Kongo yaida zimu kuswa mutamutu somele kana lusasu beto malongi betu bawo tatazama Mungu wavambula makanda yezindi kuna konti bakanda ya bantu ebo wabavana bakulu bawo bante muta njenga kuna zao
muda nsusu mubata nakatuka dibata ze dibata kanar mo la bafran nsusu mudibata nakatuka mukemfulu katu muchusu wabatu zaidi wambeye kutela wawena kaka ko Adam ye Eva ludi Eva lugu boche boye Eva lugu Bantu ngapole kate ada bende sababu kuisan saya ngeye ada bende batu ko boye batu ko lugu bakulu betu babu wamana kuna bio sabo mutamutu ndo mbeza nituka mumundeleko emundeleko nituka mundo mbeko bote kifwa ni vendi kansusu evado kitsusu mutsusu ngulu eko mapeko ngombo sabo be toto tuka munenda lampandu yekaka nkege lufuma baba funza kanda ya dobe danza yambi kasi mindele batuka Adam ye Eva batundu les jaunes ba coréens ba vietnamiens ba japonais batuka mu izanagi ye izanami kasi ba moaki peau rouge ba indien ye boche bobo batuka mu lanta ye lantasa baketa kembo mikanda pemya kinzambi o bible sagradi mosiena lolo iluvunu konto kwa kanda ya bantu bavudi kinzambi kyao ye konto kinzambi ya kanda ya bantu kivudi pe masoni kwa mbako kibe mwele kuyapa ni Japon bena ye kinzamba bokila ngako maikari kinzambi kyokyo bavudi nkanda o kinzambi bokila ngako ni yongi mwele ku ende les indiens bavudi kinzambi kyao le bouddhisme bena benga na kinzamba bokila ngako toro tiale Bhagavad Gita tabiki nkana kinzambi wa miti India bowele kwa Arabe Islam babunikana kinzambi babiko mavokora Quran bowele kuite Israel babudipe kanda kinzambi kinzambi kyao shida hizi babudi kinzambi kyao yenkanda kinzambi ubiko mavotora Torah wizi kuko mu Afrika kanda ya kombe kanda ya silu twena yenkanda kinzambi ubikwa makongo waunza ya vimba ibakongo kakabeni sana kongo katisopa ngalele wato kiaki bakulu beto bawo tekela wataja mona tatete yankulu kwa bapangi bakele mulumingu lwansuka lwamvu wavyokele vava twakele dilongi twalongele babavo mbikudulu bwezi tele mumbo etete mukumu kyambo etete yanti lulu makesa kembo sita futika bambu la jaka kafu kyokyo moyo tekila chakota mufdongi leta unukia makesa kembo dilongi twalongele kyambo mingu kyavyokele wetovo mbikudulu bwezi tele mukumu kyambo etete yanti lulu tutitanga nzila yoyo bangunza tutibambu kula kwa bale bloka la kyalumingu bangunza kafu kya mafuma tatu ye mosi nzila ya mafuma tatu ye ya paketa kembo na teye nzila ya mafuma tatu ye sambalo diga twatanga bana banyoka zambalu bubana yangu la nsisa ne wizana dika vita ya yanti kamu kongo da kati kadi mtamu ansiluye kaluku lukufi mutamu yoyoyo kumu kya mwetete ya Kongo sikia wakana yena tabana banyoka zambalu mukwiza choma menga mawalo makesa kembo jojo jakele mtu adilongi jeto jakyalumingu wunu kia kichitu izilivovila makesa kembo tekla tutakota mudilongi tubaka mfunga silu za sila kumwanda kongo keti zatu zenu makesa kembo mfunga silu za sila kumwanda kongo keti zatu zenu
Nigeria. What is it? You got that again? Well, about can we do Congo? We dare not get Congo. God is using kuna unu kiasi domingo lontete luangu amafunda mole mayema mole nsamu tuzi disongi kwa bakongo makeza kembo tumbaba magati rape tuzi lombangu la moyo kadi tuvila kanangamo makeza kembo ye maketa ye bakongo ye bakongo si luze na mukana ya kongo memumeti monika luyani nikakuka sabu vous êtes des ignorants lona mababuzi munzimu vikatwa lukamula moyo kali kaunu kumakisoni na muta tu adilongi da unu kiaki lutumu rabisi mazulu kwa kusakiau tu kamungu wa 69 na 2019 maketa tembo beto lutumu baba na longi ya Kongo kwa bisi mazulu de 69 na 2019 tuatale lutumu lolo keti wetu lozite evoka maketa kembo kadi zono kwenye wagonjwa hey yaye mekalukizei kwenuko yekaluzei kumpasila longi ya Kongo kwa bisi mazulu kilokembo tuzolele tunatanga makongo kanti tutibaka tete nkanda wa kinkulu kieto kilokembo kwa baze izimbi kudulu za kelika zitele buluna mona bana banyoka zambalu beleji hata mfuku tazangonda bika balunungu bakanda ya Kongo bayanga dala kaditango suza kanda la Kongo zeka luku Kiambu les scientifiques yanda ya ibalwaka kulune Kiambu Bavo en 1969 Bavo Kiambu Fumwanda Congo Kaita Bieka ne mwana semi le 3 juillet 69 Maketa Kembo Tuka munu kiokyo le 3 juillet 69 Si Mika Congo Ludiba makabuka balongi ya Congo Sili kia Kongo kaida sika metane mwana semi Yekumbieka mukala longi ya Kongo ne makandala Oevo mtuali si ankangwa Kongo utanu kiaki Kianchiru zako za Kongo Kwane mwana semi sili kia Kongo kia vana bisalu evu Maketa kembo Bisi nzatu kalanga de pere Bankwa wo Bonche masa Chokche lwaka wafulutu Sibi kia Kongo ya nivo Yikusika mesene Ngeti kubana bisa Lumu kia kwenye 3 juillet 69 Kabakale ya sika menako Kabakale ya kuta walosi Mampanzi wakita yanu kwa nikibe Ukasika mango Mambubi zikunza isa Mbine nimesoma kwa baha Mutamanosi wizi Mutabasilwa wiza Mutakitoko wiza Nekaze bazola wiza Mono mamutabu mfuko Dafila Makiba kusoma Ludima mfumu mwanda kowa Maka soma nemo na sebile 3 juillet 69 Yani vo Disalweni kuveni Sika metankama Kongo Siki metankama wako Ye kutula wa munjila Kongo Mukimpeve Ye mukisuni Maketa kembo Vutula nkangwa Kongo Mukimpeve Ye mukisuni Kimpeve kinzambi Kanti kisuni kimaya Pangizambi Bon Mutatoma waka difikula biabi Bakobe kipina mpaka munza Twayanti kila kusina ni asamu Kadika Ngato kwa unu kwa anonse tena fatire Depuis 69 Si Kongo ya nivo katika misante teba Kongo karibu abalo kele ayesa zoya ya makorona sana ndele yani mubakatu la Mungu yoyo wakuta munjira yake butu la bako munjira kimpeve yebu kisunu inge Diazole tunga lufulu la Kongo yapa disongle kubadu bana sika baba yekuba kote malongi mapa Siba sikama wabana malongi kili botu malufulu la Kongo yapa yeyonzi kabako
babo kunchaluya lumo Lumosi. oh no memoyani wizi ki kafote banga timayana lwena banga bafyo ngeta salukenzole lavo simjabo bano ya Kongo tunga lufulu la Kongo lyampa yeyonzi kaba Kongo babo kunchaluya lumo Lumosi. Katamana vutula kanda ya Kongo bakiatu kya pitusu yekitula byo mwinda unasika meza banombe yekenzula nza yapi savo bakongo kikongo ngomwe no ya bukatu vitnawa tisa sinika kikongo kilivo twakituka bantu banzi Tusu. kadi munzaya alipoka wane ndinga kusakaona kukiko yantatu daya sone kama kaba mkanda kinzani cha Kongo kinavana kwa Kongo ndemo ubana na damuza makongo kamenako memsotane makongo makara yantan kudi kabana bane Kongo kilipo bakala badunga mukika yejala bitego bina nakatanga kinatimaza kinakuiza dani kinatimaza kimenivanga mkuu makumule mungu wa ima wa makumule kilongembo satanyeto kalikutani jabanyo mudia kala kitabu cha kale kwaji yesotanefe ne mwana semi wakuti munamunda kulunsakuruba kwa ibundu lyako ye maloti mampaji ne kati basola ne basile balonde ye ne kitoko kifukilikana ibantu bayabantete basoma samu wawu ye batamudila munama ne mwana semi ye salatana yandi mubika pulusu ako les 4 premiers disciples vont Yesu les 12 apôtres bayandi kasi ne mwana semba ubayaka kabaka bakada 69 kuna lonja Kongo ibamutatazi banati na sambo mukichwe la mbukuni ezambo dia diseta clandestinité swama buna mungu wa 86 les 4 janvier 86 si luka Kongo tuma pale mwana semi muvai kikansamu abuli la Kongo kumbaji mutanu kyotonsiyo jaku yakeleko kudura kafamana wakumbu yakaka vondo waunge yenchi ya mkwangolo mobutu seseseko kukumbwene wa nabanga yani vosimbi kako momono kubelelube baka samwa wabaika kumba nando ingeta kumulutumulu wako bundu jako makansi mutanikekeza kizengo batoma lana kikulu mbuta dokolo kagole kuntabu mutamutuge mama kungaito bango temele mona wongo ngena munge weiti ya itibogolo zairi katige yego mundu lyako mbuti mukana wange siwa kono kadi yangu kono tumo yetu kawonga ko bundu lyako ya baika yani bo simi kako watu mafanya wanasemi mbai kisasama bunda ko kumbazi ye yani kaloma kama ko bali uti jamatu lumbu kyo simi kako kwa nemo na tikale kata jambo katremesiani ko kitebo kanene ketikuiza kirongemo kitebo kanene ketikuiza nchiza zingi zinajikuka inyo sovietike ina mwanga nao Alemanya inayondama kasi mutango mkatremesisi Alemanya nakala ya yondama kwaye moko Alemanya yondama lene kuteka tremenes kasi mkatremesisi simika kwenye Alemanya yamba msia yo medize sovietiki reset saba eklatu luz muna ya nivo mabanda mtela unabamuso diktativi leo kinzuru kinkamala kina ninga za demokrasi kina ninga nchi garanti kumbuka bana bakongo
kakina wakanako bo kabana tamu dilako mustadila muningu ungetibana kwa kundudia ya Kongo mama banande kizaisa ba politisere baba Kongo eko religieux zabako bobe na mono civique ya Kongo ngina panga jambo la ngitulo mkande ya Kongo bo kanuna la namuni mwambele kwenye manda bundu ya Kongo ngina tadi la mkandu kiaki nani weti boba mbasi ako kumwanda Kongo wane mwana semi yani bo mono civique ya Kongo bundu ya Kongo ngina akabo na kobiti nkamba ngina sadila Catholique Bubamu Aseka bundu diako civique ya Kongo yani bo bundu ya Kongo ngina sadila mtandu kiaki mumvita fulusu ako Obama yana bakongo leti bungule Bakongo babingi ubana stadi la maya tunini bakena kembo Bakongo babi ubana stadi la maya tunini kwa kundi ya Kongo diambu dia nene gina vanga kukongo diambu dia nene gina vanga kweli kukongo nani wetu boba umwanda Kongo mukatrevesi kone mwana semi ya kipo Bobedo baba yara baba Kongo na wapo basazi Bobedo ngangantani baba Kongo ya nipo Buluna nama sabu gani kwa kundi ya Kongo Diamu dani nengina baba kukongo Kadi nsilu za Kongo Zipwetelu mwana kukongo Idina Terama Sikeme za Kongo Kadi nge yeni muta Yempe Fumu aba bonsu Nani Ine mwanda civique ya Kongo yani bo ngeye ni muta fumu ababonzono baleke bamana kwa kantugetu mukobamu idina sala salu yangu ngene nongi akobone makandala chokola mkosi chokola paketati yena motumwa katumwa tuka kayandika kitalu kyangi ndai kumbele Kima yale kani mwana semu ndaya ibama ya linga kamuka Opa ukabazoleleko Kawana jaka samu wa suetako Makele mazono wa kubaza itampo Le 4 janvier Masi ya mazulu Fumu samba ote Wiji kwenye mwana semu Yani bo Tuka kenya Mungonda yantete Ngeye ikubiekele Siwa kituka fumu anti ya zilayai Yango ingeta mfumu wako Mazono ndaya mbilo wazei kwa hugo Hine mwana semi fumu anti ya pila Wabobo beti mwono sakana teti sakana Ngeti lubangu la moyo le 12 octobre 2016 kaka ya nivo Busia tuma kwa kumlomba kwa kumkimbangu kakumpila 12 silwa lila moto bana bafio etwe na bakubama tuzotoza ya matatakanda ya Kongo ye
na bamuta ibana bamana kuiza sito akubasonga batata meme masangu ketinkibi lusidingolo Isila Kongo jambe Wakulia Kongo mazone kalungisidi lutatu yegiano amimbu makuma tatu yaki amimbu 90 2020 34 ans garanti bilaki byoya maramu dikalanga magana kembo bangizame Zeibo kinkulu cha kanda ya Kongo kiatu chomenino zai longia kwa mwenye mwanasemi munzaya ya nivo luiza kwa mono longia mazubabo munzaya mimba karasiko ulifanya kwenda wame kamutuko kudiongina magana kembo sono gobele nzai wini bena badinga bila kiba kote kala badinga dala kaka ya nivo je fais partie il y a des savants il y a moi de Agako on sait comment suspendre le monétisme terrestre voilà il y a un niveau on conseille à l'Occident vous avez des bombes atomiques dans vos sous-sols vos bâtiments ne sont pas faire des développer je vais faire exposer ça à distance par exemple il y a un niveau Nasamba Ote, c'est le général de l'armée céleste. Mon nom, je fais partie à l'État libyen. Volume Kenya, je vais faire disparaître la RDC sur la carte géographique. Nous avons été de Babomoko, mais Bénin et moi, tous les mercenaires américains sont noctisés tout le monde, Kadé Tinikuba. Pour nous savoir au dernier niveau, Kabila est noctisé, et nous nous faisons Kabila déclaré. Si je te permets, le 4 janvier 2020, on va faire une déclaration, on va faire
Et le monastère maçonneau a proclamé à partir de ce jour, Jésus qui dit président de la République démocratique du Congo. Je suis pas Katabou, ça vous n'aurez pas de dire que c'est fini, mais encore. Mon bambou qui dit moyo, nous avons fait le programme pour Nanzao. Le 7 juillet 2022. Nanzao, nous sommes en train de faire un ça Wamana mokana Nanzao ya niveau Nkambo wa sikama Kena kilombo kisudi dingolo munda ya pila nous allons envahir Kinshasa. Pangisa Hebria sabo Ndekela Bama yala bele malomba Kedi makima yala Kongo dianto la bedi ditunwani nanga Tuba kunene ya tegabo Pavo banukezo Hiza alema kama tutabi diko Klonkemo Le 12 octobre Kaka ya nivo Bakongo bena kumbola visa kwa kubandenza Bena kwa kubenda kumbola bandenza Nous allons mettre fin à ça Samo Kogoto diko ni sito ayala Sito azveste Mbama vanga momo On veut des vrais patriotes Bena malonga Kitintina dede Bana bangi salukezo Bana bangi saba alema Bana bangi saba frasi mutoto Nyako On veut pas de pere Katuzole milumba na bakongo Lele bana science politique Usiwiza Bakuluja chanya makeza makongo Bana bakongo Anomba 40 bazole Tango yoko na kala muli ya bakongo Bakidika po Salu jamani alama kidika Tanya bantu bandi Tanya mtoto miandi Yetani na maboba kabui Voyez ce qui fait Poutine pour ici. Poutine va faire ce que par les Européens qui coulent capot ya du blé. Ça n'y a pas. Ouais. Banani va te répondre à bakatu la Poutine. Ça vaut Pangisam. Malombe tunatinema na Kenya ndipo. Kimfumu kabizero wa mako kwa bakyo. Les pousseurs à niveau, ça c'est un coup d'état divin. Quand vous vivez sur un jour, tout cas où vous avez pas de fou. Je ne vois pas d'autres. Non, il y a une qui finira mon doigt. Il n'a pas fait cette déclaration. Même si on ne voit pas. Kabawiko. Il y a une bonne guette qui va finir la vie. Ça, si il y a un poisson, là, que tu m'as dit, là. Tuka kama zono mumazulu munimwa kakabazeye ye unzape munimwa kakabetimo keka wao ibo beno tululo kileka bao betimono kwa bidim ngaja betimono pale tatom kama mamta kabeti betimono matu tikalewe magati mazoro muteti wa kisamu tuwa katelo katialo ono kile kipogo kina kontune kwa kisamu Bogla kulbo mtarunamaza mandi tusika wenetena kwetu muye kanti bakulubeto bao ngoka nalele sasa kila kaile kangodika yeti mutamu mvita kala funguila bilobo bakele kyombo kwa ulusa yako maka bogle mamu kama muko mamu ndende sabo wangu Bon, qui ben d'accord, on a mon autour de l'autre comme 3000 personnes. Tu vas tomber même si tu vas pas mettre ça. Tu vas tomber pour le mettre tomber. Si contenir les économies de la canne de la boue. Pour le 4 janvier 59, Manki Makala Kuko, le 4 janvier 59, le 4 janvier 2020, 61 années. Kilo Kemo, 61, 6,
plus 1, 7, 86, 3, 37 ans, 34 ans, 3 plus 4, 7. Ngolo Nsambodia. Maketa Kembo? Simbi Nsambodia, Mazulu Nsambodia. Zole ya Mawina. Buna, Zoto Lupambula Moyo, Mangi Makala, le 4 janvier 69. 59 l'année. Kembo? Wakunda Kafuka Makumaya. Tunabaka Muntila ya Bangunda Kafukia Makuma ya Kalante, Nzira ya 10 Yesole, Nzira 10 Yesole, Nate ya Makumu. Kembo? Babo, Mbuo umo samuwa, kuna ni mosika kwa Lusambu, Lutame Yekwa, 1959, Ntotela Antonio Kibitu, Wakwilwa, Mukintulu Mukina, Wabondwa, Wabindele Melukezo, Nyakina, Kitembo, Kiambita, Museganet. Le 4 janvier 59, Abako, Watulu Munambita, Ando Molo Akipwanza, Wabindele Nyafalama, Miayala Tiyo. Kembo? Bulidako Musela Bako moderne. Paketeti? Alliance de Bakongo, Abako. Bede Kafundu, Kajabakongo, Kajabakongo, Dabuako, Abako moderne mais spirituel. Yekima ya Kenya Mukasi. Le 4 janvier 59, le 4 janvier 2020, si n'est pas mort dans le petit cas où nous avons le 4 janvier 59, nous avons fait un meeting. Kikuli kimoti kwani mebaba kumkati mekwa kumazodele katizolo kwa tumambuka bova kwa kalibomazo kwa mambe mabuli kama watu wakelewa wena baba kubwa menako kuna babo lungu kiokyo kukitata ndoza babindele zayokwa Ndoza bamindele tukitata zayokwa matoma bilumao mabalumwa yetulwa tia muzinzila za kitabu mapunzi mabitengwa maminda manzaziki mavuzwa masoda mamindele mabomba minkele leyaza bonda bandombe kumukya mwanga na tukitata bo mufuku diolela lumukyo kya lumingu Nyayangi kalingibita masivi mamonika kadibisi Kinshasa babingi bamona simbi bya mpita byandela myankupi byafuata kinkuti byamwaki bakala kwenda fuzi ni mafunzi maminda yetuba muzinzila bangita mono keti kalanga nzele tote kibo Utalwa baze sundi luteke udeni la sise utalwa wapata di musi kaka ya nipo kuluwa situ da mvita kalukuwa mbona ngako le 4 janvier bakifai kitimbo kibasweba bobo na kuisa kusombi on statement famida tomana tena mbona mtu statement mundaya vile bonge ono poe kutoka mali mzazi ndameli kama nama ikabakuta gadi wao unakuba mtu wa statement mimi mtu ametetemwa nitende wao kaka yani statement kama nama ikakutata pero baba ni kwani bana sika ngitata lengo basi bali kuna babo Sivi vya mikuzi vya bayanza monika iwona fuzi minda mafuzi mabisemu kumu kia mwangeta kadibisi Kinshasa babingi bamona bisi vya vita vya jela myakupi vya fuata vinkuti vya mwaki bakala kwenda fuzingi mafuzi maminda yetuba mumuzinzila kilivo makakidila bamindele ye makumbi mau mubyoka na yaki mumapakala mapakala de rongwe mumapakala
mambo za kisasa na yaki muda za abapo za kango yetuwa mboloko kasi munana beloko ndio takabayo kadi pia tuando mlo akifwanza twatata manaluta lema mkongo ya kati yesika meza bizunga byabyo byakongo bezi vazimu nina muteza kakidi kabikisa ntamu wa wendo mlo akifwanza bamindele bafana mbongo bafangala yekuba sinisila muyanta soko tabako babongo sabo kifwani unika kunchiyo yo batubeti mwanabonchiyo yeti yama kwa bande menane dakara kiketa kiwekatela ma nisoma nizezi bande kake wamuzono mwana mko wote tuvangi na kadio tela mene jaka sio mwana kwamba lauki mbokadi ya mu tena kwa na yake makati tunakubali kusema kata mwaka kadi kolo nena kunsigo kolo bakongo bakanga musenga 69 seganet la lembo bubayenda yonde mambo takata bubu mutandeza lando ya mtanganda bayenda kwa babe ku Belgique yangu betu tuzolezipa mlezo tutangaka twavuka na kasi mbuku minutu bana wakati wiza ne bantu bavuka umizi mwe ba kwa ukibe betu tubili wa wetu beki kiketa kapo boba pangi kata kabazole ko tena kwa ni mali yake pangi zangu lukanga bili wa subieni lukutuka mtu mupata jaya ngo kibe wakanga Kongo Central kaka ile tibani kadiamu mbwezi kisi tukabene maboto mkulundani mevoka hapa zoleleko toko panda kimba kaya ya mtoto wa kuluba basi zole kulu yonde wote kwa muda kama zoleleko ebabu tunakete deko katula mwani mtu kakutwa bageta kembo sabo tumweni bidimu ya loga Kongo obisalu byali bya kanka kuntuma byake bisala byake bisala una buka bobele mazono yemakeza bakuja Kongo yenkangwa ulumpo wazozo bena ketike dina bele baka historique duka satane katina mungu tuko kuja kwa madaba mamo kabobanga endaya wotono mamo koma kumeyo Kilo yena yako ya mwana Biti mazulu baba beki ndegolo mundayai kavena mundu kuteka bilete kula biti mazulu tulina mwana kwa anga tukaka buna kwenye kafotanga aka kadia mende radio mi ngonda ya yunge tuwale sanki mishambe de la fête jambe kaina manisapo sio wa bitendo kipindi msiyapila ebayai kitapata yao yetina kadi kaka katika muda bila kite kitemo nginakumura mutiai nginakumura kitemo kiokyo kavana kala kumya kakaboka himo kwa mtamo ipwe kwa kumweto timbe tuzange tuna kwa tulongelebo Motzol kato Bungi baramo Stop.
Mana Kongo ya paye ilezima. Ningela